MeghalayaPost.news. Kawai ka kali i20 yang kelalit bantuan raya kawai ka kali ambulans kabalaja mentagas ngiu belai hakapor kumba arbaji ayai ketika kali i20 kadonio nomor AS01GG arsan non bar ketika kali ambulans pan kadonio nomor ML01A not iwe kendai kabayang harus surong bat kabalasya tynrah kynsan ha ketika kali i20 hadu bakalahap Sha Nala. Hagani ke jengja syamla dan beriyo ketika ambulans bat udriver ke kali i20 ru syamla mensa palanyo ke jengjulor ketika kali ke baunya baru ketika ambulans na kibenta basya tynrah halur kani ke jengjang ki pulit ke Nongpoh kidang penlong ke jeng tokin bala kenoru bagani ke jengja kelaja namar bau teu driver ke kali i20 ula penher state ya ke kali ban kiu shillong na guati bar ke jeng tokit kadang ya syakaman. MeghalayaPost.news.